Zamlang yeshi chugur gomjib tsogdib zingni longo samchin korba daftan wami gachal kongsam chogla sembaf jigtin da losim chigdir kub joja damjirni kjadab jigni wag tsiwaf jignin tsogdi gomzin yeshi chawa Lawrence Freeman chogdal hane kwamur zignang yochang telab kongsam choqi ta chab jagar kamalo tongchig ranggar nyangji samba konkhus tongtu sawab yop atang hamikser yeshi chuluk chip shamsi nyamlin shikchirif nang yopi sembab zangolap tornang mangzam nang guwa kwa nang kadag all religious tradition, especially Christianity, very much sort of emphasis about loving kindness. Ardagni chimbong gandi vjar jikab kungin swa mepi lam tarchab shikchiv nangni zamlang yitrik khagmandawa mangu ne dagni chimbo kungin swa mepi lam tam jinkan mangpo shong yochang tan nga chungi baram batsun yotsadaftin ni vjagar ko longo tongchag rangar nyangji samba konkhus tongwa tu dar kapsa wabyod lar nepchuluk changmada chapar yishu chuluk shamsi nyamlin shikchev nang yo patang startup ka thogne chang nga cho changma komchuk chiki ko parfiat te yishu chuluk la ha chang gib jimchan yakho dangje yopi nga chungi war sembab zang la tornang mangcham nang go akwa nang gadagla yang kongsam chukti tangsang ga ngoyo nitsir na ngir jarkab da birlong zernif samloh tonga ga tu chum member ndroama yongzuk cheder gongpab jitu sabab yo pa kwa phepsong Reality of the world, you say, no longer time to think my nation, my country. Zamlang makchen tangu dar niwa song tamchig mangor japte tartap changman chiwi rangjin la yatang chayo patang. Machum sonchip chetam josong tongje mangchagni zamlang da makhong charwazig tab jirjega chorwab shikchi yongga yoda. Mi vjirti rangjin na sembab zangu dafshamsi dambazig yan la. Tangsang zamlang ga nguyo nitsir na ngir jarkab da yerlong zerni samlo shtonga ga tu tsum mambar ndroa ma yongzu ko cheler gong pab jidu sabab yo pa kwa nang ga dakjang yang kongsam chogla yeshur gomjub sokhate ga Amerika da Australia Europe da Asia chi ga nang ga chogma chu chwam jaman juwali Singapore ka women Angelina Chen lagni jongjir jargang kamchang jima la lapsha kwarnat cheshu chiyo ko thoba kwanja jiwar jargang ka thog jima yongjir tingsab da chuncha me pa kwalan nang ga dag The next Dalai Lama, that's not my business. I'm not much concerned. Chongur junab jargang kutok chonga wagi chede semsab langa me par. Cheshad ngurang sombur da pa teshad tan zamlang da ngarli lekhwa da jibde yopa. Chortin yopa gan khorig zig yongjirin batsun jamdag jibdo yod. Ar jargang kutok jimatir ngulap juncha mekkar semchar chang techam shekameda. Ngunif sam nam jongjir lob chachak kashi granga nirtang lam jirwan jongi rechi kwa nang kadak chang. Yeshu chuwa Lawrence Freeman lagni kongsam chukui tangrab shiung gana lapa vyarji tsam mambar. Nang sim ga vyarji kurchi guwa songwa te. Lapching gar gongpa vjirtang zig yambi. Nga tsu sim chi namjak kangmang shi guwa sob sartan nang yochang. Zamlang yeshu chugur gomjab tsokha nafchil uxchik tung gubjar gubchik kuxchik kulur yeshu chulikwa kakchikni vienchi vjarsa lonjun tapsik shang. Kongtsu tsokman zamlang sharnab kangsa la chab yop atang. Tsu cheshu yeshu chulik lipshung wagar gum nyamlin da tablam lopchit nang yop amabzad. Chaga lochong cholang gum nyamling ga tablam lopchit nang da nang jambari. Abjigarni ejarang wang longching kangap sarngo palobe da nyam pershogdig nang kwan toyo nyigayan.